गौरेसर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनि Hslc आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै गौरेसर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव चन्द्र बर'नि आफाद सामलायनायाव 2023 मायथाइनि Hslc आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय सा 102 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गौरेसर फरायसालिमानि गोरायुं प्रमद बिदि बिथांजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी, थुनलाइगिरि उत्तर बेथना गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म, गौरेसर फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं उमेश बर', तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मिलनियार बर' बिथांमोनजों लोगोसे गौरेसर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना बिबानाव थानाय बिबानगिरि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। আজি गौरेसर आन्चलिक एबसुर आब्बायत जी Hslc और HS एग्जामत जी फार्स्ट डिविजन पवा लरा छाली सम्बर्धना अनुष्ठान ई सभात আজি टोटेल 93 स्टूडेंटक सम्बर्धना जनावा होइसे। कारण निखिल बर' छात्र सन्था सदाय शिक्षाक लय काम करि आहिछु। 2006 सनर পৰা मिशन क्वालिटी एडुकेशन घोषणा करि फेलाई आमी छात्र छात्रीक केनेका दिगत आगबाढ़ी जाबा लागे यार क्षेत्रत निखिल बर' छात्र सन्था काम करि आहिछु। यार अधीनत আজি गौरेसर आन्चलिक एबसु जिखिनि छात्र छात्रीक बिखेखকৈ आमी बर' मिडियामत पढ़ि फेलाई कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था बोले एटा नाम परिकिनि आमी सम्बर्धना जना হয়। और आज गौरेसर आन्चलिक एबसु जिखिनि छात्र छात्री बर' मिडियामत पढ़िकिनि ভাল नाम्बार पाई फार्स्ट डिविजन पास करिब पारिছে तेखেতসকলক सम्बर्धना जनाइছে। यार मूल विषय है आमी सदाय निजर मातृभाषाक सदाय सेवा करिब লাগিব, मातृभाषाक सदाय ऊपरলৈকে লৈ যাব লাগিব और मातृभाषा अबिहने एटा जाति केতিয়াও जीये नाथाके। সেইকাৰণে আজি जिखिनि छात्र छात्रीक आमी सम्बर्धना जनाइছোঁ तेखেতসকলে হয় निजर मातृभाषात पढ़ि फेलाई हायर सेकेंडारी एग्जामतो साइन्सत कमार्सत आर्ट्सत ভাল रिजाल्ट কৰিবলৈ सक्षम হৈছে। সেইকাৰণে মই আমি বিভিন্ন निजर जी मातृभाषाक लय केতিয়াबा দেখা पाइছে যে निजर मातृभाषात पढ़िले बोले उच्च शिक्षा लोवात प्रब्लेम आहि पड़े बोले अलप सन्देहजनक এই কথাটো মই নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে বা ইটো কেতিয়াও মানে চিন্তনীয় বিষয় নহয় বুলি মই ভাবো। কাৰণ मातृभाषार जितिया निजर शिक्षाটো ল'ব পাৰে सबतকৈ ওপৰত शिक्षा ল'ব পাৰে বুলি মই মানে ক'ব বিচাৰোঁ। আমি নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থা যি সময়ত 2006 চনত অনলি ফৰ 66 ষ্টুডেণ্টক আমি মাত্ৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থাই যেতিয়া মিছন কোৱালিটি এডুকেশ্যন ঘোষণা কৰিলে সেই সময়ৰ পৰা কাম কৰি আজি নিশ্চয় আমি কোৱালিটিও অলপ হ'লেও আগবাঢ়ি আহিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ আজি 3000ৰো অধিক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি বৰ' মিডিয়ামত পঢ়ি কিনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ডিষ্টিংশ্যন পাইছে, ষ্টাৰ পাইছে। সেইকাৰণে মই আজি গৌৰেসৰ আঞ্চলিক এবছুৰ মানে মই আদিলৈ মই মানে ওয়েলকাম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যেহেতু তামুলপুৰ জিলা নিখিল বৰ' ছাত্ৰ মানে সন্থাৰ যি মানে ক্ৰাইটেৰিয়া এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ গৌৰেসৰ আঞ্চলিক এবছু আজি ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ভাল এটা মানে ফেচিলিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এইটো মই মানে ভাল বুলি তেখেতসকলক মই মানে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ। হয় বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যি পদক্ষেপ লৈছে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কাৰণ বহুত বছৰৰ আগৰ পৰা নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়ি পেলাই আজি মেজৰ লয় বা নিজৰ ছাবজেক্টত যোনটো ছাবজেক্টত আমি ক'বলৈ বা বাধা দিবলৈ যোৱা নাই, যোন ছাত্ৰয়ে ইংলিছত লিখি পেলাই মেজৰ ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে আমাৰ ক'ব লগা কথা নহয়। কিন্তু ইটোক লৈ পেলাই যে মানে মেজৰ ছাবজেক্টতে মানে নিজৰ মাতৃভাষাক
মানে নাইকিয়া কৰি কিনে যে ইংলিছত লিখাৰ কাৰণে যে বাধ্যতামূলক বুলি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় নিজৰ মাতৃভাষা সদায় সফল বা চবতকৈ মানে মিঠা বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সদায় মানে মাতি যাম আৰু মাতৃভাষাক লৈ পেলাই খেলাটো বা হেতালি খেলাটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব সেইকাৰণে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আগত যেনেকুৱা মানে মেজৰ লৈ পেলাই নিজৰ মাতৃভাষাতে মেজৰ লৈ পেলাই লিখিবলৈ মানে সক্ষম হৈছিলোঁ এইটো বাহাল ৰখাৰ কাৰণে আমি এপছুই সদায় মাতি যাম আৰু এইটো বাহাল ৰখাৰ কাৰণে মই মানে অসম চৰকাৰক মই আহ্বান কৰিছোঁ মই গড়েশ্বৰত ইয়াতে যিখিনি আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আপচুৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল ইয়াত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 10 দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী পাছ কৰিলে তেওঁলোকক এটা মই মেছেজ দিছোঁ যে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ নিজৰ স্বাস্থ্য পাতি সকলো আগবঢ়াই নিয়ক সুস্থ নাগৰিক হিচাপে দেশত ভালকৈ পৰিচয় দিয়ক আৰু আমাৰ দেশৰ হকে নিজৰ জাতিৰ হকে কাম কৰক আৰু তাকে কামনা কৰি মই আজিৰ মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ गड़ेश्वर दख'र बर' फरायसा आफादा मान बावनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोङो गड़ेश्वर ओनसोलाव थानाय बा गड़ेश्वर ओनसोलाव थांनाय HSLC आरो HS एग्जामाव 60% सायाव मोननाय गथ'फोरखौ जों बरायदों लोगोसे थांनाय नीट एग्जाम 2023 नीट एग्जामाव जोङो जायफोर गथ'फोरा मोजां स्कर खालामनो हादों बा एडमिशन मोनथावथाव बेबायदि फरायसाफोरखौ जों बरायदों बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरा जाहाथे बेबायदि बिथांमोनखौ नुनानै थुलुंगाखाङो आरो लोगोसे मोजाङै जाहाथे गड़ेश्वर ओनसोलनि फरायसाफोरा दावगालांनायाव खाबु मोनो बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ बरायनानै बिथांमोननि सिगाङाव जों सिनाखि होदों गासै फरायसाफोरनि गेजेराव आरो जों दिनैनि जे बराय हाबाफारियाव जों नुजाथिफैदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि सार आरो गड़ेश्वर ओनसोलनिनो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो लिंहरजोबनो हादों बा बेबायदिनो बिथांमोनाबो नुजाथिफैनो हादों स' दिनैनि हाबाफारिया जोंना साक्सेसफुलि जोबलांबाय मोजाङैनो नोंथांमोना जिहेतु बेसेबां फरायसाखौ दिनै बरायनो जोङो दिनै 102 फरायसाखौ बरायदों विथ साइटेसन आरो आर'नाइजों जोङो हाई सेकेन्डारियाव HS एग्जामाव आरो मेट्रिकआव 57 गासै बेखिनिखौ बरायदों